aragenda ndani kuri penalty zigutera penalty uyu musore wamenyekanye muri AS Muhanga na ikipe ya APR yamukuye Sansenike rwose nziza Sansenike Marinde utera Yere Diaroze bamwita Peter Karota Kirema neza nkuko bakurikiranaga mazitera kuri hari Hilal ya APR niko ete nijya na Kirema n'umudefenseri n'abadefenseri beza igihugu gifite ndetse n'Amavubi bakinyi bakiri imbere mu gihugu rwose mwe abadefenseri bahagaze neza bafite forme muri no minsi cyane no muri iyi myaka ibiri gutyo akira muri Rayon ahita muri APR agara asubira hasi nijya na international defender abadefanseri ba APR bazi gutera penalty kweri aragiye nimero 34 yitwa nde 34 yitwa Sadamu Yusufu Firi attention Sadamu Yusuf avera inzira byose abafana ba APR hangaye imitima uramutse uyipimye ntabwo iri mu gitereko iri nko mu bihaha turimo kuzogeza ariko uri ku kibuga hano ntabwo atunamba attention reka turebe Kategayo ndani Kategaya mtoto Matimba yayiteretsemo Kategaya penalty 3 z'ikipe ya APR penalty 3 z'ikipe ya APR ya kangahe attention reka turebe umusore w'ikipe ya Red Arrows ntarabona nimero ndani ni Nicolas Mubiri Kategaya ukina mu kibuga hagati ariko yabanza utanga na Shimeza Dunia banige na Crema bose na defense ndetse n'uyu Gilbert ujya gutsinda penalty cyangwa se gutera penalty ya kane ya APR attention Byiringiro Gilbert Charles Karumba wa Red Arrows yari yayikurikiye
Federico Nyombele per Musenge ayirata cyangwa kohereza ikuramo cyangwa itera hanze. Penaliti Nyakurenye, penaliti Nyakurenye, ine ugiye Mazusi watsinze igitego cyagushije mu mukino wa APR. Uyu nguyu nabo bamwe bakwira atari bari ibyago simbizi, ariko noneho bwambere gutera penaliti kugira ngo APR irazinjije. Abangaba yirase APR ahita ya gatanu ya Red Arrows. Attention, nani yayinjije uyu muri Brian Chirimina. Penaliti 5-5 zuzuye, rero bivuze ngo angira Ninuriani Ayuswane agiye gutera penaliti ya gatandatu ya APR. ndani ya Senegal ya Afrika. Wane ndani akabagiye uwa Red Arrows. Eka turebe umusore wa Red Arrows ndani